borongni je incident je samani abo thinai ni buma victim ni buma beleno pathetic je wetik he borong loge assault khaija kate abon ya golo o assault ni bagino je cause of death victim thimani aboni reason just or assault by no connected tai o incident man chung joton simon jun ma song kham aboni ya gol nishimino previously o incident ni sekang chara ekdom fit bo bini oro kuno amte medical kuno issue nugja gya fia a incident ni ya gol nishimi bini health nini tamnai asa serious level obong unko thangka derawi thangka jebo kaham ke phan himi malia abo bin buma bu phani kok shimiya gana gini tono joto borona amte hain sawo enke tabo jaga problem tamnu jahanke jefuro fir khaika afur bor just assault no tishimi khaimani because a time bor assault khaija ka ba injury ekdam marke ang khawen grievous injury kha but a time death angliya ge death inga means no ba jani ni je log log ke chungno bu khangka na chung log log thi thangnai amte henge simna murder ngo amte haya subsequently ke chungno assault khaimani ya gola assault ni darate thimani ba murder no kalayo fia chungta mungno kha ja assault ni o mani rok jotono abor register man men ya golo jefuru eko beskangni tring go thika bo victim a jorawo bor je samane mote police robo tongo thimani matter bor saimano still thimani yaklo death body no postmortem khaijalia gatangai khlaijaglia police rok tamo amte hai anko mane bor no district khake je bor postmortem ni bagi death body no holia abo kaisa anko janai ko beleno chung police ro no je investigation no amte heke borok negligently khlaimani abono chung condemn khayo tai abona against chung deportation ro bodnai gabes kango jate culprit rok kaham ke aboni strict action na jothom boron against abon bagi bochang abo khlainai kaisa kaham advocate rok hire khlainai chung abo khainai chaitome sab rok khaiman khaija meter no khaija chingtiniwo koro chini senior advocate bo phai tong phaiman cha phaikya tai chini mothani BBWS ni president Dr. Bijoy Daparma tai Young Tripura Association ni oboro tono no belai hambai haino hai chingtini belai kha khamjak toksa parao jong saimono kaisa ghotona angai thangka o ghotona o borongni no sajak boyjonti thithangmani yagulo chingtini phaisok paikya jong saimon abo bono assault khaimani pore no bo oma hake thijak bibinno hospital lo thangi treatment rok khlainani chesta khaikya aboni yagulo hano borongni sajak boyjonti no narak manliya jong khanamani borongni bumabu phani khuktai je boyjonti khorsa khub porao interest tongmani bo college of pori tongmani ngai bo police rok sojangani hani bo bumano samani tongo haipano binia imang lamao no chogoi thangka karon bo assault butok khlaijamani pore bini sak belai chayangai bo paithago GBO langma chokha GBO no blena GBO langma chokha hanai chung khobor manka tabuk chung o jaga phaimani ke je bises kai chung kani ka tham lawyer phaikya amna kari tei chini social activist borok phaikya phai chung nukha je o jaga thanai je ghotona angmani afruno FIR kaisa khlaijaka kintu FIR o belai norom khai rijak amunu yagulo mia ni salo chini borong manang MLA Daronjit Deborma bo bahaino hai additional te kaisa haino ezahar khlaipika ngai omono follow up khlai jong o jaga bises ke tini phaimani ke borong nunu khungo boma haike compensation rok ba boma haike chuba churi man te justice ni bagai jong paithak jara boma haike fight klaiman obono borok bai salaina ni bagai te naina ni bagai jong tini bong nu khungo ma phaikya ang man khao jaga FIR ni copy rok ang tabuk court ni hoite je nangmani kagos rok tiklai ek number haike je bothar jangmani obono justice mana ni bagai fight klainai aboni yagulo borokni je sajak thei thangmani khoroksa dynamic borei cherayo cherai je kwbangma imang tongmani bini imang rok fulfilling liya boma song imang rok fulfilling liya
amoni bagai je theijanai nukhung borongni nukhungno compensation bahai ke monthly remand o samung rok tangnani bagai जों याप्रे सरलाइजाक खाख्लायो जों दाक्तिनो जत्तो अफिसो जे नांगमानि अफिसो जों थाङै बरनि बागै चुबाचु एबा कम्पेन्सेसननि सामुनो जों ताङै मानान जतन हामबाय एक्चुअली जों दिनै अ जागाव तक्सा पाराव जे सिनि बुकुक बजन्तिनि नुखुङो फाइसे जों नु फाइके बेलाय नुबिनि कखनाव बेलाय न खा खामका ताइ दुखन नांगौ जे सिनि तिप्राजक जे बुकुक बजन्तिनो माने जे बरनि जे गथनानो जों खोनावै बेलायनो खोनावै खा खामका जे गथनाव जे बुजागै तै बिनि माबा बुजाखा बुजक मानि जे साथे साथे बरक बेलायनि इन्जुरङै जे अमतिखे जे बिनि लाकमा चखाम बेलायनो खा खामजानाय कक अब बेलायनो माने खा खामका अबन बागै आं जे अ जागाव सानानो मुसुमाखे जाहाते अब माने जे बुजानाय रंनि जे विक्टिम रंनि जे नुखुंनिङै उल्टा बरनो जे केस रमारक जे बरनो जे ब्लेम खेमरक आम हायरक इंयावै माने सुस्त तदन्त ओंनानि इंथों जों आबोनि बागै आपिल खायनाय जों आबोनि बागै जों कुट नाहा कुट थानाय ताइ जों डिफेन्स खायनायनि बागै माने बरनि फेमिलि नेङै जों जे नांमानि जों जत जे चुबाय मानसो चुबानाय जों ताइ कक सानाय आबोनि बागै जों अ जागाव तिनि फाइकेसिनि जे टीम जों बरनि फेमिलिनो जों माने खाकसां मा रै माना तेखे ताइ बंनि दुखु कष्टआव जों बरगाय बाक्साखे ओंनि माना तेखे जों जे अर फाइमानि इंगा सिनि टीम दङ जागाव जों अबन बागन जे फाइमानि जों तेबो खनाका जों ताबुकसा जरा अब बखनाका मियाव जागाव फाइ एमएलए रक बरक पुलिस एफआईआर खायखानि खनाव हायपनो जों आबनो जों ता थाङै नायनि जागाव ताम रखारिया इंगा बुसुकदार आर जागाव माने केस तामनो रमै खायजाका जों आबरनो मखे तदन्त खायनानै जाय जायखे जे आरपि माने जे को बुनाय बंनि उपरो जाहाते गंनांथों माने बरक जाहाते साजामा नांथों कठोर साजामा नांथों अब बेलायनो सिनि बागै हामिया ताइ तिप्रासरं बागै हामिया जागा जागा सोंअम हायके नगो जे सिनि बरक अमतिखे जे बुजागो तकजागो अमतिखे सातपितो खायजमन जों नुगै दङ आबन बागै जों जाहाते पाल बाक्साके खरांथि सावै जाहाते सिनि जजमेन्टनि बागै जों कक सानाय अब नि बागैनो जों फाइमोन ताइ नुखुन बरय जों मालायका अंका आसक ताइ कलकमा कक सागला आं आसक साइनो आनि मुंके विकास देब्रमा आं ओआइटिए नि जनरल सेक्रेटारि जों अर टीम फाइजाक जों कक सानाय